ya'jizu an shukri ma utiya hay kalaman ko Allah okki mo e ndar ngurnam makko dan hare o wata ende Allahu hay kadi barka ko woni haaju makko si o inni do hande hilan faala exemple si ko suudu si o gayni dun do ngal don ko wondu kanyum kadi o labbude lagina si tawi o gayni dun do mo na ko wondu kadi jango ko nun ya'jizu an shukri ma utiya himo yettata himo ronka yettu kon Allah subhanahu wa ta'ala kallo ne ko kunekum wa yabtaghi ziyadata fi ma baqiya himo labbude bon kanyum kadi yo beydane kanyum kadi hoore ko heddi kon wala yantahi wa ya'muru bima la ya'ti o haditata wa ya'muru bima la ya'ti himo hada jammo yamira kanko ko gollata kanko neddanto yuhibbu salihina himo yidi moƴƴuɓe ɓen wala ya'mal amalahum o gollata golle moƴƴuɓe ɓen ka wonden ɗo enen ɗo fof hiɗen yiɗi wowde wan o sayiduji wonduɗa ayatullahi sistani adama allahu zilluhu l-ali mo ɓeeno yiɗi wonde harano jogii garaba ɓatodiral kañum ayatullahi sistani ma ko nandita e muɗum waliyaɓe meɗen kono o gollata golle maɓɓe ɗen wa yoɓoke dolnodene mbina wo wahadum himo añi bonnoɓe ɓen kono mo tawa e maɓɓe hande ɗo ka wondin ɗo fof kongude meɗen fof enen e ɓe yimɓe ɓe wernuɓen kayuɗe woyɗan innaɓe ko heferɓe ko huɗaɓe en yaltataka maɓɓe ko ka maɓɓe ɗo yimɓe gedda kon ɗen jokki golle maɓɓe ko kamɓe woni dirisude en kono en innudeɓe koɓe huɗaɓe yakrahu lmawta li kasrati zunubihi himo añi mayde sabu ɗuuɗugol junubaji makko ɗin wa yuqimu ala ma yakrahu lmawta lahu in sakima zalla nadiman wa yuqimu ala ma yakrahu lmawta lahu himo heddi e ko tawta hunde waɗore ha waña mayde nde o yiɗa mayugol sabu mo andi mo wonde junubaji kono mo heddi hen e ɗin piiji waɗoji ha o ɓura mayugol in sakima zalla nadiman si tawi nawnare heɓimo o nisita ko jokkuno kon fof kala man wonɗo ɗo yo Allah dandu en kala man heɓde ɗo nawnare so waɗoke ɗo ka hôpital hara yeeso ɗon ko jogii kon fof reefu makko on ko simi yalti e ngal ɗo mi waɗana e ahlul bayti komi waɗano ka duɗal ahlul bayti si tawi ko ɗum ɗo mi hokkayno e ngal ɗo si mettiki mi hokkay ɓuri ɗum ɗo in saqiwa zalla nadiman si o nawni o nisa wa in sahha amina lahiyan si tawi o ndikki o wonta fijugol kadi wonta kuynannam wonno e muɗum ɗam yujibu bi nafsihi ida ufiya wa yaknatu ida ubtila yujibu bi nafsihi o maaboray hoore makko ida ufiya si o ndikki o waɗa joni wona Allah nawni noon mo yejjita ko nawnuno kon fof wa joni ko woni wadde affaire ji makko fof ko cellal makko gandal makko wakkinare makko wa yaknatu ida ubtila si tawi Allah jarriborimo o dulla kañum kadi in asabahu bala'un da'a mutarran si tawi jarrabuye tampere heɓimo o nodday Allah subhanahu wa ta'ala hara ko yankinotoɗo wa inna lahu rakha'un itarada si tawi o heɓi moƴƴere tawi o heɓi nema o bewa itarada muhtarran taghlibuhu nafsuhu ala ma tazunnu wonkiji makko ɗi hino fooludemo kala makko o sikki kon fof wala yaghlibuha ala ma yastayqinu o foolata wonki makko kin ko felliti ala hay goto fellutuɗo mayata no woodi fof no woodi innuɓe wondema Allah ala kono yedduɗo mayde ala ɓe inna wondema Allah ala par ce que en yiyata Allah innuɓe Allah ɓe ɓenna wondema ɓay Allah yiyatamo Allah ala kono mayde yiyaka ko battane mayde wona yiyede kono ɗum ɗon hay goto yedduɗo ala hay goto yedduɗo mayde ala wala yaghlibuha ala ma yastayqinu o foolata wonki makko kon hoore ko felliti kon yakhafu ala gayrihi bi adna min dambihi himo hulana yimɓe ɓen junubaji maɓɓe ɗin ɓuri ko hulanta hoore makko kon si tawi himo renti moyenna wonde makko si ko heferɓe ka wonɗo kanko moyna tun ko yimɓe yiite hara noon himo jokki ɓeɗo ko ɓeɗo no wadde hunde ɓuri ko jokki ko boni kon ɓuri ko ɓen ɗo woni e wadde kon tintini fi honɗum kadi andi toon goto kala goto julɗo fof no fawa juulugol kono kañum kadi mo ɓe kañum kadi ko yerno andiri noon kañum kadi junubaji ɗin woniri
si a anduɗo sali waɗude e yedduɗo e hoore o anda wona gotum ko ɗum si waɗi tawi karamo kojo anduɗo janguɗo andi nokkugo hadise no woodi wondema wiwɗo ganno ɗoyngol janguɓe ɓen hino ɓuri ganno dewal majjuɓe ɓen ɗoy jomirawo gandal anduɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗani ɗon hino ɓuri goɗɗo mo janga anda fi Allah ko walata rewde Allah ko noon kañum kadi ko bil aksi kañum kadi o karammo kojo anduɗo kañum kadi so yeddi Allah subhanahu wa ta'ala himo jogui bakkatul kadi ɓuri o mo anda Allah kañum kadi kono antigi andiri Allah o rewirɗa Allah o Allah ittirinma kañum kadi ɓuri yakhaf in istagna bi batra wa futina in istagna si tawi o heeɓi jawdi batra o bewa wa futina o jarriɓe inna l insana la yatga an ra'ahu stagna neɗɗo si o heeɓi ngalu o beway ngalu noon wona ngalu wona ɗi mbuɗi ɗum ero on ɗum innete ngalu cellal ngal ko ngalu ɓuri wonde ngalu neɗɗo si o lutti sellude tum alay ha ka o faamiroya kanko ko rentare makko nden haɗi o nawna o bewa si goɗɗo woni ha o tawi o heeɓi jawdi o yi'ay miskinɓe ɓe wonnema ko angal wakkilare maɓɓe siga garuna ko yuno kon kanko jawdi ɗi o heeɓi ndin ko wakkilare makko gandal makko hokkimo jawdi wa in iftagara katana wa wahana si tawi o woni baaso o taƴo o yalta e dina Allah kañum kadi o loyiddino yugassiru ida amila o raɓɓendina to simo gollude wa yubalihu ida sa'ala simo torade Allah kañum kadi o feƴƴintina in aradat lahu shahwatun aslafa almasiya si tawi tum faale tuuye arimo kaw bonata ari ka heeɓi ka o bonata ko wujjugol siko fenugol o yawnoto e ɗum ɗo geña waɗugol ɗum ɗon wa sawwafa tawbata o innami tuuboyen wa sawwafa tawbata o inna o tuuboyen wa in aratu mihnatun in faraja an saraiti millati yasfu librata wala ya'tabiru kayiɗamo wo himo wolata imo waajo o waajitotako wa yubalihu fi lmawizati wala yattaisu himo hebbina waajagol kono waajitorta fawa ɓe gawli mo dillum ko neɗɗo mawndinaniɗo hay so hoɗɗama ko woni wadde kon wona ko haani wa min al amali muqillum mo fanɗini fimay yunafisu fima yafna yunafisu fima yafna himo yaha himo doga fi ɓaawo piiji lannoji sika ko goɗɗo enen ka wonɗen ɗo ko goɗɗo ronkata ɗanade jemma e ñalolma ɗanotako juulata ha wawutuji fi yo heɓo galle dariɗe lagine yunabisu fima yafna himo hittinde fi piiji lannoji imamaɗe yewtere maɓɓe goɓe maaki wondema ko tabununa lil garar iɗon mahude fi ko yanata wa taliduna lil maut iɗon jibina fi ko maaya yunafisu fima yafna himo yacco fi piiji lannoji wa yusamiu fima yabga himo welsino e ko heddoto ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ko yewtereji mam Ali ɓe maaki hadiseji ɗi hino yewno ɗuuɗi e nder hen ɓe maaki fi neɗɗo ndeerero reeruɗugol ɓe maaki alharisu bayna sabu afatin saaba neɗɗo so woni reeruɗuɗo himo e nder ellaji jeeɗiɗi sattuɗi noon fikrun yadurru badanahu neɗɗo so reeriɗi ha yawti o inni o jeyay aduna o inni kala man ko yii ko ɗo si o naatika goɗɗo o yii kala o yii goɗɗo no jogii fauteuil labaɗe o heɓayɗen ɗon o daari o tawi oɗa ko honno ko pila écran jogii ma kankadi o heɓa ɗum ɗon o daari o tawi oɗa no jogii honno kañum kadi honno bibliothèque njano ma o heɓa on ɗon almowaji ɓurɗi seede ma o heɓa o woni aaden siga on aade no goneti alharisu reeruɗuɗo
ko yi ka goɗɗo wo ko ma o heɓa ɓe maaki oɗo emo jogi pi jeɗɗi no yeeso makko sarsude fikru yadurru badanahum miijo tampinaygo ɓanndu makko wala yam fa wara nafatamo wa hammu e himme la yatimmu aqsahu ɗe haftata ɓay hannde aduna ko woni ka wonɗen ɗo yaha ka marché ñande kala ñande a yiya exemple téléphone mum no yalti ɓeynama ɗum ɗo haray ko wonno mendas ko troisiéme génération mas ko deuxiéme génération ala inna ko ma heɓa ɗum ɗon ma heɓa ɗum ɗon no heɓirɗa ɗum ɗon janngo janngo ndaala tawa gokkungo kan kadi yaltino ko ɗum woni aduna ko ɗum woni aduna e tawdele ɗo ya heɓu gum a rewa e piiji ɗi ndi gokku majji fi ya heɓu nden hunde ɗon sa waddana ɗiɗa ko hen rewata ko harmi kono ñande sooduɗa ko ngadduɗa ka suudu maɗa o valeur ɗum makko ka sooduɗa ɗo hiko jogui valeur ha sooda ka sooduɗa o valeur o e on lanni hande kadi inna ko gokkungo kañum kadi wa hammul la yatimma usahu e himme tawata ɗe hatɗe timmata wa ta'abum e tampere la yastarihu minhu illa inda almawt o fowtotako sona ñande o maayo wa yakunu inda rahati ashaddu ta'ban wa yakunu wona e inda rahati kasa isat o haalno fowtade ɗon ashaddu ta'ban ɓuri tiiɗude e tampere wa khawfun e kulol la yuwarrithuhum gorronintamo illa lwuɓu'a fihi sona yanugol e kulol ngol tigi 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 wa husnum kadi kaddara alayhi aysuhu wa husnum e sunno kadi kaddara alayhi tampinanimo aysuhu gurdam makko ɗam ɓittinanimo gurdam makko ɗam bila faidatin ko nafa ala e muɗum wa hisabun e hasibede la yukhallisuhu min adabillahi de dandoytamo letti allah subhanahu wa taala illa an ya'fuwa allahu an sona har si allah yaafimo tun wa igabu la mafarra lahu e lette ɗe tawata laworgal ala wala hiilata feere ala ko ɗum woni ɗiɗo jiɗɗi fof harayno e yeeso neɗɗanke ƴettuɗo waɗi hoore muɗum kañum kala manko yii ko aduna ɗo waɗa e aduna on e newre muɗum ko ɗum woni aduna ndeereraku yaagal ko ɓittinayi ɗum neɗɗo waɗa ɗiɗo piiji jeɗɗi fof harayno yeeso makko ɓe maaki kañum amira muminin fii neɗɗo fii muññodirgol hakkunde yimɓe ɓen ɓe inni illatul afo neɗɗo si a alaka wonɗen ɗo alama heɓata ko mettata ɗum kono wonde ko heɓay ma ko mettata e ma ka laawol ɗo kon sa wattanaɗiɗa ko ka nder suudu fettata si a ari ka laawol ɗo a yalti ko goo a heɓi metteɗe hollede wondema sabu ngiguri maɗa heɓe a metteɗe fi wondema ko a koɗo piiji ka yaltuɗa o ka yaltuɗa heɓa e metteɗe hewta ka suudu hala hiɗa gayni heewde mone a wata ittude ɗo e yimɓe leydi ɓe ndi moneji ɗi wonɗa heɓude hewtoyaka suudu haraɗa gayni heewde sa waddana ɗiɗa ko ɗon lañcoyta galle maɗa ɗe muññoɗa ɓe ka yaasi ka yaha ittoya ɗo ka suudu kuutu kala ɗo ka wonɗen ɗo tinti ka wonɗen ɗo enen wonɓe ɗo ɓen sunnuji ko jogiɗen ka leydi e ko wonɗen e heɓde ga ko bombu timmuɗo ko heddi ɗum ko ka éclatata ɗum manque éclate gongol hino weli fi ha ko ɗum waɗi si tawi ɓe maaki illatul afu abubahol o yuuɓi fanɗugol muññagol jaasugol wongol aaden jaasuɗo muññotoɗo neɗɗo mo muññotako wonugol neɗɗo mo ɗuuɗa muññagol ɓe maaki ko abubahol o yuuɓi koko ɓuri bonde ellaji nde tagaɗo wadda sarru'u yawnagol ilal intiqami e yottagol azamu zunubi ko ɓuri mawnude junubaaji neɗɗo sa heɓi ko mettuma wota innu